كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota keenya jaalatamoo baga nagaan dhuftan. Turtiin teessan wajjaataatu. Barnoonni keenya itti fufee jira. Al-Muharramaat waan Rabbiin haraam godhe kutaa 51 farra geenye jira. Min al-Muharramaat aklul haraam, waan haraam ta'erraayi haraama nyaachuun, waan dhoowwaa ta'erraayi karaa haraamiin nyaanni tokko seefaan seenee waan dhoowwaa ta'e waan halaaliin ta'in waan akkasiin ta'e nyaachuun. Man laa yakhaafu llaha laa yubaalii min ayna iktasaba al-maal wa fiimaa anfaqa bal yakuunu hammuhu ziyaadatu rasiidihi walaw kaana suhutan wa haraama. Nami Rabbiin sodaan eeysaa akka malleen isatti seenee laal karaa kamiin dhufee ofirraan hubatu, wanni eeysatti baasaan laal karaa kamittiin baasuu qabaa addan baafatu, wanni isa yaachisu, wanni inni halkanii guyyaa itti yaadu, wanni itti bololu, walumarra guuru, walumarra darbuu tuulu, kanaatu isa yaachisu. Kun sirrii miti, kun bifa gabroota rabbiitii mihi, kun bifa nama rabbi sodaaturraa eegamuu miti. min sarikatin aw rashwatin aw ghasbin aw tazwiirin aw bay'i muharramin أو مرابات أو أكل مال يتيم أو أجرة على عمل محرم. كرا كان عندما ملاي نمت سينو حرامي فقطع دا سرمت مالك نما هاتو مالك نما سامو مالك نما كرا كجباتي وانا دادا غرا دلچني فرجيد وانا دادا دلغني تزوير دلغني مالك نياچو غرغرتا حرام كيسته رماتني بيتا حرام كيسته رماتني ملاي نما سينو دوان karaa dalaatiin malee nama seenuun dhoowwaadha hin jiru. Qabeenya yatiimaa nyaachuun dhoowwaadha hin jiru. Karaa gartee dalagaa haraam dalaganii san irratti ujuraa fudhachuun dhoowwaadhaa jenne jira. Kalkohaana wa faahishaa wa ghinaa oo ictidaa alaa beeyti maali muslimiina wal mumtalakaati al'aamma. Waan haraam dalaganii jechuun muuziqaa sirbee namni maallaqa fudhate waan haraam nyaata. nama garte waan hayawaanaa tokko sawwaree namni maallaqa nyaate waan haraam, farshoo gurguree namni maallaqa fudhate waan haraam, umaaraan namni isatti seene waan haraam, qabeenya muslimaa karaan taaneen qabeenya ummataa saamuu waan haraam, malaamaltummaan wanaawi dhaalika wanni kana fakkaatu hedduudha. Kana hundarraa of eega. ثم هو يأكل منه ويلبس ويركب ويبني بيتا ويستأجره ويدخل الحرام بطنه. نياتي كنرا نياتا كنرا وفتا كنرا دغا كنرا منج غدتا كنرا ويابت غدتا هجين سام حرام تاته جرتي حرام نياچا جرنا مسو. قال صلى الله عليه وسلم نبي ربي كجو كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. رواه الطبراني في الكبير. شوف غرتي فون حرام الرامير ابداتو اساق ملاجا ابداتو اسا تغبايا فون حرام نياتني ميري أبان سن حرام نياته إبتدى جهنم تو بكاي ذاتيا ربنا جانو عباس ويا كي أمادا علم نماني قافة ميچون همم تجرتي كبين يسار من أين اكتسبه وفيما انفقه يسار راكولي كبه مالك تكباس ربنا سقافة چودافتا آيا نقافة چودافتا وهناك الهلاك والخسار والخسران. achitti bakkitti namni halaakamee khasaaree kufee deebisaa takkallee dhabee kara qixaaxaa lubbuu isaa kennu jechuudha. فعلى من بقي لديه مال حرام أن يسارع بالتخلص منه وإن كان حقا لآدمي فليسارع بإرجاعه إليه مع طلب السماح. حقا ما يطيف الرجل كرات ددات
namni wanni haram isa bira jirtu irraa qulqullaa'uudhaaf carraaquu barbaachisa osoo guyyaan maallaqan kafalle ka hasanaa toltuu teetirraa kafalan ibaadaa teetirraa muranii namaa kennan badii isaa muranii sirra kaayan osoo guyyaan sun hin dhufu waan haram hundarraa qulqullaa'aa haram irraa fagaadhaa halaal irratti jiraadhaa wallahu a'lam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته